Assalamu alaikum bekendeshler. Bu balon jarılıp kaldığının 2. seriyası. Bugün 5 aprel. Mına keçe koygan balonda. Keçe koydum ele go bilesizler go. Keçe almaştırgamın. Keçe men жүктü başka juk alıp ketip atkamın. Keçe jarılıp çaçılıp kettiler. Oşol balon zapaska. Bugün bu kayra zapaska ketip kaldı. Keçe жүктеп кеткен жүк башкача жүк эле. Бул кондиционер бул делечи, бирок бул дагы ошондун чоңу да. Не кылабыз? Эмне кылабыз? Азыр мына интернеттен карасам 15 майл. 15 майлың 23 километрдей болуп калат. Ошондой жерде балон саткан вулканизация бар экен. Ошого чейин акырын аварийка жагып алып жолдун чекеси менен акырын айдай берели. Себеп дегенде мына дырылдап аткан ушу жолдун чекесиндеги мына ак полосанын жанында дырылдак. Жана көзүң илинип кеткен дыр деп ойго тийүүчү нерсе. Сонун экенби? Азыр эми бул жерде мен запаска алмаштырган, запаскам жок. Трейлер чечип коюп мен барып келгени. Битак балон жараксыз. Акырын айда барып, запаска слабый запаска эле да. Калган балондар жакшы эле болчу. Акырын айда бара береличи. Кудайдан болуп барсак, балон болуп калса, бир балонду коюп, экинчисин запаска кылып алып алабыз. Ушундай болуп калды достор. 2 сериясы башталып кетти, балон желичип кеттир да. Желичип кеттир. Кичине эле желичип кеттир. 3 минута вакыт өттү. 3 минутада балондун патын жайып койду. 3 минут эле вакыт өттү азыркыданчы. Ал жерде болгон, ал жерге чейин жолдун чекесине чыгайын дедим. Чыкканга чейин уже патын жайып койду балондун. Балон желичип кетти. Эмне кылабыз эми? Чыгарып койсамбы, кандай кылсам, трейлер ушерге чечип коюп барып алып келсемби, кандай кылсам экен, ойлонуштурайлычы. Сетрака трейлер чечип барып алып келет окшойм да. Болбосо болбойт, андачы трейлер чечип коем го дейм. Неге знактарды алайлы. Кече пакетинен ачып элек знактарды коёйлу. Ушундай жол азабы, көр азабы, ысык, суук болот. Жакшы күн дагы болот. Айдын 15-и караңгы, 15-и жарык деп коелу эле. Беке мындай күчтөрүмү алдым, домкратты алдым. Азыр могу жака коёйлу эми. Өзүңөр көргөндөй 3 запасканы койдум. Аварийка иштеп атат. Бир жагы иштебей калды. Муну азыр суруп кетем да, прицепти чечмей болдум. Прицепти чечип ушу жерге таштап, запасканы чыгарып, бул бар, запаска бар. Экөөнү салып алып балон издейбиз. Эми балон таап, балон жасатып алып келип, салып анан кетебиз да. Бул ондой болгон чоң. Кече күнкү супермаркетке алып келген кондиционер болчу. Бул мектепке алып кетет да, мектепке 2 чоң кондиционер. Жетишме аз эле калган, 200 километрдей калды эле да. Азыр могу трассада мен мындан бир аз чыгып койдум да жолгочу. Ушу Далдорага чыгып койдум. Азыр эми домкратты коелу. Мына Москва дегенде, мына Америка. Абай эле зыгап эле жүрө бербейсиң да. Руль башкарып эле. Eskalaсын, uygun bolot, ısık bolot, soğuk bolot. Çakalı şundan ne? Taşına koyun. Annenin yaxşı bilesine. Şöyle kol salı öyle turup zona kılıp çakırıp koysan bolot. Gelip almıştırıp gider, biroq attın başında yakça sırayt da. Gelgenleç, balonları da kese. Hazır bayla özüzüyle magazinden balon alıp, anı salı alıp, gazete kalıp varıp, çakatavuz. Azam bolot atlayıp, salı alıp ketip kalanız.
Şunday kaldır. Bak. Hazır hemen. Desingen. Bundan da kılıç var. Balonlikleri var. Zarattan çok olayım da zaratı jetetken çeşkeni. Az bir öze. Okay. Bu katrat tabii kaç. Ana bismillah. Geçen günü öyle yapmıştım ya da. Sas. Şunda. Çıkardık. Birazga chet tarafga chiqib olganga cheyin shunday tutilib ketdi. Birazga chetga chiqib olganga cheyin shunday tutilib ketdi. Olsa bunu olsa mashinaga salayla pritsep düzöylem. Zapaskani dagı jasatishimiz kerak da, buni da qalib olishimiz kerak da, pritsep qoladi. Buna yerdan chechib hozir. Zapaskani chechdik. Birsem pritsep checheli. Döngölök bayqishni qaraylik. Döngölök bayqishni. Hazır. Çeşkenini kırgızam. Nal yer çeçemiz. Nal yerde zamok var. Onu çıkarız. Şıpatlı. Nal yerde zaman çıkarız da. Ondan zaman çıkarız hazır. Olacağında zamok var. Onu çıkarız. Peki. Küçük torunu çıkardık. Zamoklarını yemi. Olsun da bütün çürüyoruz. Bütün tartıp durup bunda çürüyoruz. İkincisinde çürüyoruz. Sonra bırak çıkarız hazır. Bundan öyle çürdüm. Bir cağıldı, bir cağıldı da ocağına cağışıp koydum. Hazır hem onu bırak götüreyle. Boş treylerde yüzüş kança kıyın, kança üstünde tük dursa bunu buraş aza öyle de. Şimdi hazır emi buratam kanda olgan çıktı dağı çıkarışımız gerek. Bunlarda cüktöyüz 2 balondu artına gettik yani balon izden magazinge magazin. Videonun akırına çayın görüp dursanızlar balon tavap alıp gelip koyuyoruz inşallah. Sizlerin yardımınızda, duanızlar mı? Bir kança çıkardım. Bırak, bunu alacak. Kıyımından koyuyoruz lan. Hazır. Daha 10 santimetrede bıraş gerekti. Buraya öyle mi? O zamanında yine tırgam oldu bu balonda. Çayını koy. Aralar şunca götürülse de çıkmaydı. Ondan sonra götürülüyor da kırloç. Yarım saatten beri şuna uğramını. Hem mazere koyun. İşte karan çıtırla. Arkalık koyun hazır. Aydan. Hazır ayda sekin.
Mында болуп. Мына жерде замок бар. Кірмета шығармайды. Эми дөңгөлөктөрдү кылайлы. Дөңгөлөктөрдү машинаға салайлы, мына жака кетебиз. Балон жүктөдүм. Зорго жабылат го. Алган. Мына балонду зымдары кирип кетет колго. Жака таштап койлу. Алар туруп турат. Күлүштөрдү алдым. Шайбалар туруп турат ушундай. Болдум. Аллага аманат. Кеттик эми. Бар балон издеп, балон таап келип салайлы. Мына чатырлар, ремендер туруп турат. Азыр мен силерге дагы бир көрсөтө турган нерсе. Мынын астында мына көрүп атасыздар. Розетка бар. Бул жерге мынабу сайлат. Розетка. Биз азыр мынаны сайып коебуз. Биз барып келгенге чейин сайып турмай кагып коебуз. Заряд болуп турат. Биз келгенге чейин. Болду. Чаптык. Сонда мына кичине жакшы болбой калды. Опа. Кичине. Аба. Эми жакшы калды. Эми кеттик. Машинанын дөңгөлөгүн көтөрүлүп калган көрүнөр. Бийик. Алла, кеттик эми. Ana bismillahirrahmanirrahim. Dirseği yok. Jaman жүгүрөт да бу. Ой, манакке. Dirseği yok, бателе жүгүрүп кетет бучу. 6-7 болуп атса, дизели болуп атса, жүгүрбөсө койсо. Мынакей трактор кетет, пикап трактор. Ушинтип барып эле жасабаш керек анан. Ага чал, буга чал, не кылам, кантем, уй. Жардам берип койчу, сен ушу райондо белең. Көчөдө калдым. Бардык өзүнүн иши менен. Тура достор. Мынага бир 1,5 километр калды. 2 минутта жетебиз, Кудай буйрса. Эртерээк барып алып баллондун магазин 20 километрде магазин бар экен, ушу магазинге кетебиз. 2 километр. Азыр алып анан келет заправкага кылып, заправканы полный бакты куюп аланан барып баллонду салып, ошол жакта озачар да ошол жакта болуп калды окшойт. Биз антип баллон жасап барганга чейин ошол жакта озду ачып анан кийин жолго чыгып кетебиз буюрса. Ушундай эми. Айла жок, согуш жылдары деп койгондойбу. Федолий болуп турат да жолдо. Ар ситуацияга даяр болуш керек да. Ысыгына, суугуна дегендей. Кыйынчылыгына. Айтканда бирөөлөр светофор жокко деп сурап аттылы. Трассаларда светофор жок да, анан кийин мына шаарга ушундай поселокторду аралап кирген жактарда анан светофорлор болот. Анан трассаларда светофор жок. Бир чыккан трассаң менен 1000-2000 километр кетип каласың, бурулбай, нетпей, токтобой эле. Заправкаңа эле түгөнүп токтобосоң болбосо кете бересиң. Магазинге келдик. Ушул магазинде бар дейт да. Силерге көрүнөт, мынакей. Ушул магазинде бар дейт. Азыр магазинге келеличи, киреличи ичине размерин карап, болсо ушул жерден алып, анан кондицияга алып барып жасатабыз аны. Ошондо арзан чөт да бизге. Жапай каз. Баш чыгып турат. Бул жерде каздар адамдан коркпойт, эч ким атпайт да буларды. Мындай строительный магазин да бул. Арабалар саткан. Ушундай нерселер саткан. Ушундай магазин. Ушул магазинге келип аккумуляторлор бар экен. Жана башка. Мына баллон жакка келип издейбиз. Ушул жерден издеп табабыз дагы. Даяр эле алабыз.
Дискасымен тұрбай бұлар, Дискасымен екен, соның екен. Размерін қарайлычы. Олар кішінекей. Отыру келе. Қарайлычы размерін. Размер, біздің размер келе. 22-75 кенде, 23-75 бізге 35-80 керек. 35-80. Olç. Бұл да размер. Кішінекей екен ғой. Сұрайлы андан көрі. Кішінекей, мақта бар өже. Жоқ екен да, размерлері қалбай қалып тұр. Не olsa екен ма? Не olsa екен. Başka жақты іздейлі. Başka жаққа барып көрелі, başka жақты іздеп қарап шейіп қалары. Азырқы магазинде дағы жоқ екен, размері жоқ екен. Bir размер бізге 235-те, 235-ке 80. Бұл жерде 225-ке 75 бар екен. Дискасымен даярч. Ал жарабайды, ал болбайды. Өзім родной қойышым керекті. Азырын ал жерде дағы бір магазин бар екен. Ошол жерге жабылып калып элек эртерээк барайын деп шашылып кетип атам. Азыр жабылып калат экен. Сааттагы кечки 6:30-6:40 болуп атат. Азыр барып көрөлүчү. Жакын эле экен да. Ачык болгон болсо алып алсак жакшы болот эле. Бөлөк жерге барып салдырып анан кете берет элек да. Өзүнүн диске бар, дискенин кереги жок бизгечи. Баллон саткан отделине келдим. Азыр 2 штук алдым. Bir balonun bası $189. 190 eкен да. Эко биригип, плюс $33 налогы болуп, $413 2 штук трейлерге балон алдым. Азыр бул алып чыгат, мына складка кирип кетти. Азыр алып барып бөлөк жерден салдырабыз. Жаңы 235-ке 80-16 биздин размерде. Yes. Name? Aziz. Ek. Balon alıp alıyorum. Magazinde жүрөм. Bunu бар saldırış gereken. Eko $413 oldu. Hazır barıp bir $40-50 saldırsam $450 ödetti. Ayakta 2 balon delistek bile. Şuna kımbat bulacaktı. Balon salıp alıp geldim. Bunda geçti odat. Bu kanzatsaga hazır girip sal belgiledi aytayınçı. Girip sal berile deyinçi, sal bere ökenem bular boşa oytağız deykençe. Mına diskalarga gözüm düşüp kaldı. Alüminyum diskalar, krom. Jana traktor koyup жүрбөйбү. Balondun türleri. Бұл жерде жоқ та кичинекейлерчи бүт эле чоң тракторга, трейлерлерине да бизге жок. Ошон үчүн бұл жерге келген жокмун. Сразу деп ушул жерге келсең болбойт, комментарий жазсаңар керек. Ошон үчүн биякта бүт эле чоң да. Көрдүңөр жаңы балондар. Азыр буйрса бартып айт этсек, алып барып салабыз. Сырына күтүп турам азыр бошсо. Мынау трейлер, мына тележка. Ат ташый турган тележка экен да. O içinde her bir kanasında at var eкен. Көрүнүп атасызбы бизге? İşte bu ciddi hazır. Жақыныраktан тартып көргөзүшкө аракет кылам. İçinde аттар бар eкен. Мына. Аттар бар eкен. 13 штук ат батат eкен içine. Ташкан машинасы мындай. Кадимки эле биздикине окшой эле уланат экен. Уланган жери кадимкиде биздикиндей эле экен. Olğanı biraz başkaçarak bunun жағында eşiği var, arkasından çöt. Okey. Hazır men ofisке girip ayttıydı. Janağı balonumu almaştırıp bersin dedi. İçinde aynı eкен. Siz girip aytaydı. Balonunu qaragılaçı, gözlüğü güzel eкен. Ofise dayandı eкен. Ne olacak okşaydı? Ne olacak? Ne olacak'a giretkemiz. Neden жерде тұрып айтатканбыз. Балон алмаштырғаны. Айтабыз алмаштырып берет. Мына эки баллонду алмаштырып бериле деп ичкерге кирип заявка берет экен. Андан машинаны алып кир деди, алып кирдим. Азыр алмаштыргандан акчасын айтат, акчасын төлөйбүз. Буюрса кеттик.
Озачарда болайын деп қалды. Күн кештеп қалды. Азыр 1-2-3 минуттан кейін ашылады бұйырса. Озды аштық. Намазды оқыдық шамды. Мына салып атат, жантан бері бешара қиналып, мына шықпай атат, жармашып қалыптыр. Диска балон көч. Шықпай сулап әтті бірдеме қылады. Мынадан зорға шықты. Салып атат азыр. Жолда шақырсаң мынандайлар баратты. Размерін айтасын, балондарды барып, сал беріп қойып келішетті, мынандай менш. Мынаны, енді үлуін қарап болай. Екіта келеді қой. Күн кештеп қалды, ертірақ барып. Bir sevim тұрау екен деген еме. Біреу жетіліп кетсе, жүздеп. Заправканы қылауыз бұйырса кеттік. Жасатып алып біле. Интернеттен көріп жүресіңдер жаңа жылда отқанда балондар жарылып кетіп, атылып кетіп, адамдарға зиян жеткіргенші. Үшін үшін бұлар мұндайға қамап салып тұру, онан кейін жылды еткенде. Онан жерден біраз жылды болды, онан кейін ол жақап келді. Азыр үйлесі салып береді. Атуған. Алыста отырып жылды еткенде. Секірсе де анаға секіріп дегенде қылыпшы. Балондар текшеріп қойшы да отам да. Текшеріп қой десем, мұнда болып шығат екен. This one's also at 50. 50? So, and I'm guessing this one's also rated for 80. Текшеріште мұндай сайса, астан сүйіп қалат екен. So I'll put air in both these. Шота бір жаққа тартып отады да, шо бір жағына желі азық шөйт деп. Азыр желдетіп қойын, алдында бір ет олады. Натуған келді, күштіріге келді, шықпай атқаннан өзің шығар деді қшайды. Мынаны пұтын чоңдың қаралық. 48 бір размерін өйлі пұтын чоңдығы. I was trying to get that off there and it wouldn't even seat on the machine. 48. Екеуінтен желдеттім, салдырдық. Жантан бері шықпай атық, қинадылы. Азыр алдын желін текшертіп қойын. Bir жаққа тартып отады, что-то Do you need grease or oil? This is oil, this one. What is it kind of oil? That. Yes. I just don't know if we should grease it, Daquan, or oil it. Şurada maylap, sardır alıp maylap koyun şurada. Mına balonda aldık hem zapravka kılıp koyun hem polnuy bak. Bu жерде dizel arzan iken, $1 iken. Arzan iken polnuy bak, bunun üstüne hem bak var da. Bu жаққа да polnuy bak zapravka kılıp koyun da. Etraf etel, arkada da maşına gidiyordu. Nake buyursa zapravkаны kıldık, balonda жасаттық. Çıktık жөнелдік hem жолдан bir dem alıp alışımız gerek. Oğuzda çıkan boyunca eşlik edile ceylekmin. Usaqlar kaç. Sakine. Trailerden de kıcılatmın. Жолдың boyuna ele koyup koydum. Ayın içinde arqıl adam var da. Kıcılatsın da selamlaç. Tiyip deyip. Bolbaydı da. Allah'a emanet barar elçi görürüz inşallah. Zavullağın boyunca git otamam. Tabi bir saat tursa gerek. Meninkini oşa balon jarılıp kalıp jola koyup koygandardı köp görüm da jolda açıyorum. Hiç kim tiybese gerek. Biroq har ştatda argандай da. Kebirki jakşı ştatlar var. Жаман штаттар бар, 5 қолтаң емес та. Ұрып кетіші мүмкін да. Трейлердің барын ұрып кетпесе дағы бізде içindегі баяғы ремендерін тарп үстінде жапқан шатыр өзі $400 тұрады да. Ошоны ұрып кетсе деле қанша Құдай сақтасын ем. Жаман күмән қылбай жақшы бар ойлайлы. Құдай бұйырса, иншалла жақшы барды. Бар ойлайлы. Az kaldı, жетейін деп қалдым. Азыр встречадан қарап өтем. Сілерді азыр bir қанша секундтан кейін трейлерім тұрған жөнінде хабар айтып өзім сүйінтем. Қыжалатсын деп, біреуінің бұйымы болса, аманат өзіңкі болса да бір жөн ұрдап кетсе, же болса бір
штраф стоянкаға алып кетіп қалса же башқа деп жат болсын деймін, ар кандай ойлар келет экен. Мына мен саат 5-те балон жарылған болса, азыр саат 9:30 болды. 4,5 сааттан бері şu balon izlemей, balon жасатмай, bir жолғанға жарашайымы, заправкада қылып олайымы, трейлерді сүріп алып, қайра заправкаға кирип отырбай деп жол заправка қылдым. Бирок өзүмө заправка кыла албадым. Өзүмө бирдем алып алдым азыр эми. Кичине шамшымет алабыз. Бүгүнкү озачарда ушундай болуп калды. Мейли манча болуп турат. Ушундай достор. Кышында болуп калат, жаан жаап атканда болуп калат, суукта, шамалда, ар кандай учурларда болуп калат да. Өзүң жалгызсың, токойдун арасында, тоонун башында болуп калышы мүмкүн. Балон айтып жарылбайт го билесиңер. Балон эле жарылып калбайт, эми кээде машинаң бузулуп калат. Ар кандай ситуациялар болушу мүмкүн да. Келейинип калдык азыр. Мына фаралар келаткан тушта. Трейлер шу тушта калган да. Примерно көрөбүз азыр. Караан көрүнүп атат. Кудайга шүгүр турат мына. Мен азыр мына ал жерден разворот кылып келебиз. Трейлер турат, мына силерге да көрүнүп атса керек, жолдун сол жак бетинде. Знактар менен турат. Шүкүр, Аллаху акбар, альхамдулилlah, шүкүр, Аллаху акбар. Турат азыр жерден разворот кылып, биз как раз ошо развязкага жылып келбедимби? Менчи жанагы далдооракачы эми трассанын боюнан кичине мындайрака жылайын деп берирээка жылып келгемин да. Азыр мынакей Кудай буйрса, иншалла. Но стоп сайын деп коет, но стоп линияда токтобой кетсең $100 штраф. Если экзамен тапшырып аткан учурда ушуга токтобой кетип калсаң, экзаменден жыгыласың. Азырда калса алып алган нерсени шамшым этип туруп, трейлерди балонун салсак, улап алсак, секин кыбырап кетип калабыз. Дагы 150 майл калды. Мына 74-чи хайвей, 150 майлың 230 км болот. 3 саат айдап коебуз, Кудай буйрса. Эртең менен алып барып тапшырабыз эми, Кудай буйрса. Эртең менен алып барып тапшырып, ушунакай кылып. Азыр эми мен ойлонткон, бүгүн кече жүктү түшүргөндөн кийин запаска алып алайын деп магазинге барсам, мен размерим жок экен да, заказ кылып койсоң алып келет, эртең заказ бүгүн заказсаң эртең келет деди. Анан мен бир жерде турбайсың да. Ошо ойлоп келатканмын, балдарга да чалып, папычы кайерден запаска алып алсам болот деп келатканмын да. Мынакей достор, мынакей биздин трейлер турат, Кудай буйрса турат иншалла. Мынакей. Bir бүтүн көтөргөн боюнча турат жаныбар. Эми бул жерге токтоп туруп, тарптарымда турат, тентим бар жоом турат, Кудай кааласа иншалла. Мына жерге токтоп туруп, биринчи трейлерди илбестен туруп балонду коюп алайлы. Себеби дегенде ар кандай случай болуп калышы мүмкүн да, кайра трейлер чечем деп да жүрөмбү, туурабы? Ошон үчүн биринчи балонду салып алайлы. Дагы жакшы, мына жолдун боюнда фонарлар бар экен, кичине жарыгыраак болуп атат. Эми мындай болуп атат, силерге караңгы болуп көрүнбөйт да. Чыгылып балонду салсам батпай атат. Домкратты дагы көтөрүш керек. Домкратты көтөргөнү полный көтөрдүм. Эми буга козел коюп туруп, домкрат чыгарып астына бирдеме коюп, анан кайра көтөрүшүм керек экен. Силерге тартып көргүзөйүн десем, көрүнбөйт атат. Караңгы болупчу. Азыр эми кое берейин, эми тартпай элечи. Тартпай эле кое берейин, койгондон кийин коюп жылдым деп көргүзөм. Кудай буйрса трейлер туруптур, мына знактарында турат, бардыгы ордордун да. Азыр эми башынан көтөрөбүз да. Мынакей, азыр запасканы коебуз. Трейлерди улайын деп атам. Азыр назад вперед кылып атабыз азыр.
tuş geldi, azından көтерем. Дөңгөлөктү салдым буюрса. Дөңгөлөктү салдым. Мынакей дөңгөлөк. Домкрат кымчылып калды. Мынанысын бийигирээк көтөрүп койдум эле да. Азыр трейлерди алдыра кайда изем. Не кылабыз башка. Ошо күлүштөрдү жинайбыз. Запасканы катырабыз ордуна. Азынан бурап трейлерди кошобуз. Буюрса saat 10 болуп кетти. 5 saat болду тугандар. Мынакей Кудай буюрса знактарды баарын чогулттум, күлүштөрдүн баардыгын салдым, эчтеке калбады. Баллонду катырдым, мына жап-жаңы баллон, эткеткасы менен жаңы баллон салдым. Өзү запаска алам деп аттым эле, ага кошуп экөөнү алдым. Калгандары баары жакшы. Эчтеке калбады. Жинадым, салдым, уладым, катырдым баардыгын. Берсине карадым. Мынакей. Эчтеке калбады. Үстүгө жаңы запасканы байладым. Үстүн тентти байладык. Болду, эми кеттик, эми Кудай калса. Кудайым ак жол берсе. 3 saatта жетип, эс алабыз ошол жака барып. Saat 6:30 болду. Күн чыгып атат. Таңкы салам силерге. Мен жетейин деп калдым азыр. 30 километр калган жерге стоянка жаттым болчу да, ошол жерде уктадым. Азыр алып барып жүрүп берсе кутулабыз буюрса. Келдим, мына американский школа экен да. Ушул жерге экен. Алып келдим азыр. Biraz күттүрәлчи, азыр бирөөсүнө ана кылсам айтат, мунун тракторубуз жок жүргөн дейт, азыр нарак беракка чалышты. Мына дөңгөлөктө. Мына дөңгөлөк зыңкыйган боюнча эле келди. Адамды жана кыйнады да. Буюрса жакшы. Американский школа. Калган дөңгөлөктөрүм жакшы эле, ушул бир дөңгөлөк жарылып калганда запаска эски болчу да. Эски запасканы койдум эле, аны чыдабай жарылып калды. Жап-жаңы боюнча запаска туратынан запаска дагы жаңы болуп калды. Ушундай достор. Муну чүрүп алгандан кийин мен Айовадамын, Айовадан башка жака дагы жүгө алабыз. Мейли көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга ыраазычылык, рахмат, тынч болуңуздар, ийгилик болсун. Görüşkөнчө кийинки видеодон.